Hello my people, welcome to Gentil Official. Mwese murisanga aho mwerereye mwese, bari ku mpande zose z'isi zitandukanye, bari Aziya, bari Australia, bari muri Afurika, bari Amerika y'Amajyepfo, za Brazil, bari muri Amerika y'Amajyaruguru, ndavuga United States of America, ndetse n'ibice by'Uburayi, za Canada, mu Bwongereza n'Abadage n'Ababiligi, hose na za Hongariya, hose turabasuhuje. Mukurikirana ibiganiro bya Gentil Official, turabashimiye kabisa, turabashimiye. Tubazaniye amakuru uyu munsi, insanganyamatsiko cyangwa se wenda umutwe w'amagambo muraje mubone, ariko icyo turabasaba gukora subscribe, share and comment kugira muzajye mubona ibiganiro byacu uko bukeye n'uko bwije, aho mwerereye mwese muzajya mubibonera ku gihe. Yo kandi subscribe ugakora share biradushimisha. Rero mwese no gukora subscribe, abatarayikora abayikozeho turabashimira. Mwagaragaje urukundo, mugaragaza ineza, mutanga ibyanyu, ibitekerezo byanyu kugira ngo channel ya Gentil Official cyangwa se umuyoboro wa Gentil Official ugende neza. Tubazaniye amakuru ya Arsenal. Arsenal ni ikipe ibarizwa mu Bwongereza, i London. Ni umukeba w'ikipe ya Chelsea na Tottenham ndetse na za Fulham hose. Ni ikipe rwose imaze iminsi iri mu mavuta, turabyemera nk'abafana ba Chelsea. Njye ni umufana wa Chelsea ndetse n'abafana ba Manchester barayubaha, na Manchester City barayubaha, na Liverpool. Abafana bose turubaha, twubashe ibikorwa Arsenal yagezeho uyu mwaka nubwo bidakabije. Dushimira no mu mutoza wa Arteta amaze kugeza ikipe ya Arsenal ku bikorwa bizima kandi bifatika byo gutwara shampiyona. Rero abafana ba Arsenal gutwara igikombe nyuma y'imyaka 22 byabaye mutwara kuri bamwe biba ibyishimo, bamwe bajya mu mihanda, bajya he na he, isi yose irahagara ku bwa Arsenal. Rero ibyo ntibibatungure, iyo utarabona ibyiza uhora ubona ibibi, kuko abafana ba Arsenal bari bahangayitse. Ndetse hari abantu bari buze kutubwira muri comment, batubwire amakipe y'abo bafana, batubwire ibyifuzo byabo kuri umuyoboro wa Gentil Official. Arsenal yari imaze imyaka 22 idatwara igikombe cya shampiyona mu Bwongereza, mu gihe Chelsea mu myaka 12 yari itwaye ibikombe byose. Yari itwaye Champions League ebyiri, itwara Europa League, itwara Conference, itwara ikisi cy'amaklub, itwara UEFA National, igikombe cy'isi cy'amaklub byose irabitwara byose. Itwaramo na Premier League ebyiri, na 2016 ngira ngo na 2015, 2017, 2015. Ibyo byose ni ibigwi bya Chelsea. Chelsea ni ikipe nziza ku isi, ni imaze gutwara ibikombe byinshi mu myaka 12. So rero Arsenal ni ikipe vuga ko ikipe itaragera ku bikorwa bihambaye, ni ikipe cyayishakisha, ni ikipe igifata ibintu byayo gake gake, tuzagera kuri bakayitega saison izabitwara. Ni Netflix ihora itegereza aka new season gashyashya buri munsi. So rero nk'abafana ba Arsenal turabashimiye, mwagaragaje urukundo mufana Arsenal. Bamwe bagiye mu mihanda, abandi banywa ibyuma barapfa kubwo kwishimira ikipe ya Arsenal mu myaka 20 yari imaze idatwara igikombe cya shampiyona. So rero abafana ba Arsenal kuko mwarishimye turabyemera, mwagize ibihe byiza bya shampiyona, mutwara Premier League, muyitwara na ikipe ya Manchester City, Chelsea na za Liverpool. Ariko ejo tariki 30 saa 12 ngenda ndarara muri sale njya kureba cyangwa se gushungera uburyo Arsenal iri buze gutaha irira. Mwamaze iminsi mwishimye, mumaze iminsi rwose muserebura, bamwe bakanywa ibyuma, bakanywa inzoga, abandi bajya mu mihanda bava za gisimenti,
bagera za Kigali Universe bishyura amatike, baranywa bararya, kuko mwarishimye turabyemera. Ariko ejo ni umukino mvuga ko abasore ba Paris Saint-Germain, ba Kvicha, ba Doué, Dembele, ba Marquinhos bazakora akazi gakomeye kuri Arsenal. Mwarishimye ariko mugiye kongera gusubira mu marira menshi, agahinda kenshi muzaterwa na Paris Saint-Germain, muzahura n'akaga kabisa. Ejo tuzerekeza Budapest, nzaba mpari kuri stade ari muri Hungariya, niyo finale izabera ya Champions League. Abafana ba Arsenal bamaze iminsi batubwira ngo turabarwanya, abafana ba Chelsea turabarwanya, ngo none bagera kuri Manchester ngo baraturwanya. Erega ntago tubarwanya, kuko ibikombe dufite cyangwa se ibigwi dufite Arsenal ntirabigeraho. Arsenal ntiragera ku bigwi by'amakipe za Liverpool, za Chelsea, za Man City. Ntabwo erega mwe mutaratwara Champions League nta jambo. Nzemera uko muri ikipe ikomeye ejo mutsinze Paris Saint-Germain, nuko ntibishoboka gabyo. Gutsinda Paris Saint-Germain byo ni ikibazo. Abasore ba Paris Saint-Germain bariteguye cyane, bariye umutsima bagatimbo, bamaze iminsi icumwe cyose bacumbira umutsima, nta bintu by'umuceri. Arsenal we ni imiceri n'amakaroni, ariko Paris Saint-Germain ejo ifite gutwara Champions League, kandi izatsinda ibitego biri hejuru y'ibitego 2-1, 3-1, 4-1. Iyo niyo prediction yanjye. Njye nanayibetingiye kuri Gorilla Game. Abantu ba betinga mujye kuri Gorilla Game, ikubera 160, uzashiraho miliyoni yawe 100,000 ayo ufite muri make, cyangwa se mujyara kuri Froza Bet. Mu betting ya Paris Saint-Germain ifite amahirwe yo gutwara igikombe cya Champions League. Arsenal ifite 2.60. Urumva ko nta mahirwe ifite yo gutwara Champions League. Ugende kuri Gorilla Game na Froza Bet, ndetse aho rwose niho amahirwe ari, ni Paris Saint-Germain gutwara igikombe. Tuzamanuka muri Budapest duhagaze neza, twatsinze ikipe ya Arsenal. Abafana ba Arsenal ba hano mu Rwanda nibo mbwira cyane, bumva ururimi rw'ikinyarwanda, n'abari muri Kenya ndetse n'abanyarwanda bari muri Uganda n'ibindi bihugu, Ufaransa, Ububiligi, mwebwe mudukurikirana uko bukeye n'uko bwije. Ejo dufite akazi, ariko kubw'umwihariko kuri Visit Rwanda, ejo Arsenal nibwo bwa nyuma izambara umupira cyangwa se umwenda wa Visit Rwanda. Niwo munsi wa nyuma amasezerano y'u Rwanda na Paris Saint-Germain azaba arangiye. Rero nk'abanyarwanda dushigikiye Paris Saint-Germain ni Visit Rwanda, Arsenal ni Visit Rwanda. Rero amarangamutima azakujana aho ngaho kabisa, azakujana aho ngaho, kuko twese turi Visit Rwanda. Kipe Arsenal, abafana ba Arsenal murababaye we, mufite n'ubwoba, ndetse ejo mugomba gutaha muri sale mubabaye kubera ko Paris Saint-Germain izatanga akazi. Niyo nzafana, ndi umufana wa Paris Saint-Germain.